Unity, victory and prosperity ame Korkanthi constituency along Kipadupong. Nogao ke sing deng koi rahini karbi freshers kam social media jai me Kipadupong. 4 days football championship ke chengsi nilip super cup 2023 aparman angdung kiti ke pathupong. Samelang solong ingdeng ke thom knockout men's football tournament 2023 angdung kitipon. Preni pioneer kebarni Korkanthi constituency ke parlo dokmoka habirong parpathu aklamalong unity victory and prosperity ame ke padupong bangso mayalong aluhia manpen karibiang long autonomous council CEM Dr Tuliram Ronghang MLA Dorsing Ronghang MLA Bidasing Ingleng karibiang long autonomous council speaker Raju Tiso deputy speaker Ajit Kumar de atum pendang lok EMs MSC atum chetong dun rinti mayalong BJP racharya song atum rad lapen longri ke paching thur ponji aphan ke claim ponana saya puthak than lapenon ke bang jiarni asaya mo kedeng ponjia puthak tame klar dak pen than pachini pon samelang sopen ranjan terang nang kelo Abirta Malong news আমার একতা বিজয় উন্নয়নৰ সভাত আমি আয়োজন কৰা হৈছে অকল কলকান্থি সমষ্টি নহয় 26টা সমষ্টিও সমান্তৰাল হিচাপে আমি উন্নয়নমূলকৰ কামবিলাকৰ যিবিলাকৰ নিৰ্বাচনৰ আগতে আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ ৰাস্তা পদূলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বেলেগ বেলেগৰ আঁচনি সেই আঁচনিবিলাকৰ পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি ৰাজ্য হিচাপে ইয়াত ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু আধালা স্থাপন কৰা হৈছে আৰু কিছুমান স্কিমটো আমি উদ্বোধন কৰা হৈছে আজি ইয়াত অসম মালা জৰিয়তে আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেখেতক ধন্যবাদ দিব লাগে যে সেইদিনা মোক টেলিফোনৰ যোগেদি মোক সুধিলে যে মই ইলেকশ্যনৰ নিৰ্বাচনৰ সময় মই যিটো কৰকান্থি আৰু শচীন সমষ্টিৰ মই প্ৰতিশ্ৰুতি দি আছে ৰাস্তাটো কি আছে মই ক'লোঁ যে দকমুকা আংজক পানী কঁঠালগুৰি আৰু লগতে ৰংমংৱে কাজিৰঙা সেইটো ৰাস্তা শ্বৰ্ট ৰাস্তা হ'ব সেইটোতো 2 লাইন ৰাস্তা নেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড ৰাস্তা এইটো আৰু সোনকালে সেইটো টেণ্ডাৰ কৰা হ'ব তাৰ লগে লগে সামেলাংসু লাংলকসু ৰাস্তা সেইটো চেংচন কৰা হৈছে আৰু লগতে ইয়াত সৈনিক স্কুল কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ আঁচনি ডিফেন্স মিনিষ্ট্ৰীৰ পৰা এইটো আঁচনিটো চেংচন কৰা হৈছে এইটো টোটেল স্কিমটো আছে 375 crores গাৰ্ল হোষ্টেল থাকিব বয় হোষ্টেল থাকিব ইয়াত নেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড হ'ব এইটো আৰু ইয়াত ইনডোৰ আউটডোৰ স্পৰ্টছ কমপ্লেক্স থাকিব সুইমিং পুল থাকিব গাৰ্ল হোষ্টেল বয় হোষ্টেল থাকিব গোটেই টিচিং ষ্টাফবিলাক থাকিব গতিকে ইয়াত থাৰ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ্থ গ্ৰেড ইয়াত লোকেল যিবিলাকৰ আনএমপ্লয় ইউথ তেওঁলোকবিলাকৰ সুবিধা কৰা হ'ব আৰু এতিয়া যিটো সৈনিক স্কুল যেতিয়া অহাৰ লগে লগে ইয়াত যিবিলাকৰ BPL ফেমিলি দৰিদ্ৰ সীমা ৰেখা পৰিয়ালবিলাক ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে যিবিলাক আৰ্থিক অভাৱ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ চোকা আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে বিনামূলীয়া ইয়াত পঢ়া সুবিধা দিয়া হ'ব এই গোটেইখিনি আঁচনি মই ঘোষণা কৰিছে এনেধৰণৰ কাৰ্বি আংলঙৰ 26টা সমষ্টিত আমি ৰিলি কৰিম অহা 14 তাৰিখে লাংফেৰ সমষ্টিত হ'ব আৰু লগতে 16 তাৰিখে আমাৰ হাৰঘাট সমষ্টি হ'ব এনেধৰণৰ 26টা MEC সমষ্টিত সমান্তৰাল হিচাপে একতা বিজয় উন্নয়ন সভাত এইটো আয়োজন কৰা আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ থেংক ইউ Nogao arong sopialong pregjam adimben ke Charlie dama tumaphan Nogao ke si tiripia tumpet patirpi ponsi preni pioneer kebarni karbi freshers kam social media jai me padupong bangso jai me ke pachun ponji aphan pora NKSA president Kironing T secretary Jewel Kropenching lok NKSA along klemra pera tum chirap chetosi patirpi pong lason se bangso jai me galong alohia man pen karbi along autonomous council education in charge IM Richard Tokbi karbi language development board along abarim chairman Long Sing Teron ADP college principal
Dr. Sabananda Paeng lapen Women Justice Forum ame phi Violet BP atum chetong dun sonsi bangsolong NKS along Klembari matum pen chenglok HKSA KSA GGKSA lapen TKSA atum tame chetong dun rinti bangso ajai megalong jesemet pet non nogawarong so pialong ke wang mi atum aphan mesen pen ke do ke thak je aphan lapen mesen pen ke chali pami je aphan bidi sore pen chenglok jumisen alam than pachini pon lason se nogawalong KSA atum aphan chingki chingbaya hem lapen guard hostel setame nang pinangji pusikare bang long autonomous council aphan ka chuningri padopon wathat lang soben khorsing tera nang ke palia Abirta Malong news Jadi media ko di tum than choro lo tum media na tum report tapi ini choro ko guest itu bawe guest of honor invited guest sampai ke along kape KSA kami nanti tum kami choro apa timnya nol je ni tum langdon lo ni tum insure lo je alang tum han safety kan ni tum insure lo je kimi sen ji alang tum ke bang alam ke tum ke da ke mi thang dim ta kali de ke ka beng long ma ji tum ke bang la tak bang ke bang det bina pa ti di ma ke pinang an mane kisung khode da thek ma di jong se alang tum jong se kisung kho tum alang tum han na ke than kane ra khabar tum kan sar la tak na la nang kinang sot bang ke ini has tame nang tum tame chini ko de DM sa bang lo ba ke hala so hut tame mane ala kabi gas hostel alam tame chingki lo tame CM saran si la bang GPS bang hang le hala so bang si mane ada bang lo te mane memorandum lo bang si ko alam ba hai amai ke api bang CM sa bang mane ta lo hang ke alang CM sa bang si bang amai ke ini bang ke hostel lo bang ke discussion ke thang dawe hai but nikom kiting mane nikom don first priority ko ke mane lab kini lo gas hostel ki song bang exact kan lo alam ke so lo tom bang da ke mithang dim tak litan mati mo pen taning ke lo je mithang dim tak litan la si hostel mithang hostel do bote mane mithang safety lo la bang tante sarla non ke wang jilang ar ni la mithang lo kar biao sumar atum phanang tum hin ban ku PC than pachini bon po nili hin pen ke than pachini pan tu bang mane alang litum phan mane la da ke bang mane kido thak kami pansi ini bencuri ni. Nogangkar student decision tung apa nak kiro pilo nilifan fini chief guest asapsi. 22nd karbi student freshers comes social bill. Ada student atum pinangandu will be around more than 1,500 student atum do la peni almost 70 plus student dakdo freshers tuman. Pen ningarong ulo la tum pen cikit kanong ulo pen cimu. Ante sarla dak la lugong alo bangke la sum arso sumartum hostel ave bisiku la bangso puthang nang tumin ban ku bisi mata kon posa la so puthang ni tu apa nang pachini ni na dong si hostel alan dong si do kon de ni tum CM Dr. Tiliram rong hantu memorandum nang pino ni tum chinglai ya tadi sarla dak karya hemtun tutame avelang bisiku la bangso puthang la so puthang tame itu apa dong si alo kecuning ri alo lang pilo pada de itu kamar kayu pasi Preni Piner Kebarni, Lakain Korapon, Nilib MSC constituency ke Parlo, Dokhara Hidi Pathua Klamalong under 14 lapen, under 17 atum 4 days football championship ke Chengsi Nilib Super Cup ang dungkiti ka Pathupon. Dokhara Hidi Youth Development Society atum patirpi ponsi Preni Pai 4 ni pen, Pathupang Chengsi ni Piner Kebarni ang dungkiti Pathupon. Under 14 along PMS lapen, Dehuri Football Academy ang bongsi Pathupon. PMS atim atum ke thek muchara jo goal isipen, Dehuri Football Academy apan parem ponsi Chepahai. Harpo under 17 along tame Dokhara Sport Club lapen Songron Football Club ang bong ang dungkiti Pathupon si kapathu kemisena jok Dokhara Sport Club atum 1-0 pen Chipahai pon lason se under 14 ke pathu along best player Francis Rong Pila pen best keeper anong e Jirsong Rong Pia tum si Chipalong pon lapen under 17 along best player Dhon Singh Rong Pila pen best keeper anong e Mirlong Teron atum pen si Chipalong pon chuki hola pen Amirson terang nang kepal ya Abirta Malong news. So kapat kupon lon tandingkan pan ada tu masih pun. Aprangsi nang litum media akoti tum han seme kodom paper pick lo nang litum asai do pick pen same dak nang chitong pen nang litum nang cherap dun pos same keru paper pick lo
Nilitum dokora hidi Youth Development Society pen pati pri ponsi nitum first nilip Super Cup amen year ponsi nitum under 17 category lapen under 14 category tumhan mesen pen pini angdung ti long an same itu mesen pen itum labang so tournament pajutulong peme posame nitum dak nang participate dun tim tumhan an same kero pipar pik lo lapen ke bang jilang an same nilitum labang so ayut pen same ke bang jilang an same nitum ke bang jilang asengkan long an same nitum labang nona teng pen sinitum labang so khela bipon bompo pusin nitum kadogoi pen same radhan pini nitum seme deng Preniphainer kebarni teron family and relative atum pen sipatir pi ponse kalitang kania teron kawerong pipila pen kaku bepi atum ammen pen samelang so mini stadium along ingdeng ke thom knockout men's football tournament 2023 angdung kiti pathupo labang solong aluhiaman pen district expert officer ASRLM charatin teron engineer PWD tingku kro lapen clear thon teron pen chenglok ke thegeding atum chetong dun rinti bangso angdung kiti ke pathupo along be terang FC lapen karebiri chu FC atum ang bong si pathupon be terang FC atum ke pathu ke mesena jog goal si pen chepa hai pon si ke hayanong e chepalong pon samelang so pen ranjan terang nang ki pang Abirta Malong News. Nang litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman Abirta.